Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ubabujali, ngibingelele omama, ngibingelele sisi nobhuti, ngibingelele ney'ngane Sunday school. Ngabe ngithi ngizodlula usofazi njengoba bangibizile ukuthi ngize ngizoqala. Bengizofakaza nami ngiloduza obvious ngizoqala ngenkonzo zawasha. Yabona umnandi engikuzwe laphayana ayike balinganiswa nalutho. Njengoba ngisho nakumama ukuthi yabona ukukhona bami kule ndawo nje kusho likhulu nje indumiso yakhona namanje isaringa ikhanda. Isaringa nje ngiyabonga ngibonga nomdali ukuthi ayenze umama ngikwazi ukuthi ngibe khona entabeni nje kaJehova. Ngiyabonela nokuthi ngizwisise abanye abantu mabatshela ngesonto nani abayiqondi. So inkosi yakwazi ukuthi yenze umama akwazi ukuthi anyenze nami ngi-understand ukuthi ngibe khona. So umnandi balaphayana ngizwele njenga last time sisaphokazi wayikhuluma khona ukuthi laphayana nje mawufikile nje uyazwela ukuthi uNkulunkulu ukhona kuleyo ndawo. So nami ngizwele nje ubukhona bakhe uNkulunkulu, indumiso, intshumayelo, yonke into nje ngokumnake besenze ngifisa ukuthi ungaze bayilule bafake iviki lonke ngikhona kuleyo ndawo. Nokuthi inkosi ingibusise ngosisi wami isikhathi ngifika nakhona ubhuti wami bakazange ngitshela ukuthi usisi wami usendele imali. So ngambonga uNkulunkulu ngoba khona la kade ngikhuluma khona nomunye umfana khona lapha enkonzweni just wesikhuluma nje kuphela. So kwaze kwafika lapha athi khona uNkulunkulu uyawondlana. So mangifika endlini yafika yaconfirm ukuthi hawu uNkulunkulu vele uyazi ukuthi zikhona idingo. Mangifika ngathola ukuthi usisi wami usendele imali akwazi ukuthi namhlanje ngibukeke. Yes. Sengilabukeke njengomntana wesonto. So ngiyabonga uNkulunkulu ngokungikhumbula. Nje yikho nje umfakazi wami inkonzo zabasha ezimnandi kakhulu. Jesu Kristu inkosi.